lusuku oluqhakathekileyo kakhulu kuntatheli zindaba kanye lakubabali bezindaba lababukeli ukuthi sibonisane ngokuthi kambe kuyini okungalungisiswa ukuze ukuhamba kwezindaba endaweni ezitshiyeneyo kuhambe kuhle, kungabi lezinto eziphicayo, kungabi lokuxabana lokunye okunjalo. Kodwa konke lokhu kumele sikwenze nsuku zonke lanxa leli langa liqhakathekile ukuthi sijule kikho. Sengathi nxa sikhangela khona eZimbabwe khona okuthiwa yi-press freedom kume njani? Hayi, kwesinye isikhathi kuyabe kulungile, kodwa kwesinye isikhathi bangavuka belele ngomhlubulo abadala kungathi kuyajika. Ngakho-ke kuyasebenzeka khona Dube, kodwa ngokokunanzelela, ikakhulu nxa kuyikuthi ukhuluma iqiniso ngezinto ezenzakalayo, ngoba kwesinye isikhathi ulakho ukunyikinywa ukuthi okunjela lokhu lalokhu kungani ukukhuluma. So ngasithi sikhangela sibili unguMasuku unje, uyayenelisa yini ukuthi uthaphe indaba ungadingwa ngomunye umuntu ukuthi ubuthaphani la? Angenelisa, sengilesikhathi eside ngithapha indaba vele kangiyemukule emuva, ngizenzela nje ngikhululekile. Lesikhathini lapha esasihlukuluzwa khona kangizange ngitshedele emuva, ngapho ngokuqhubeka nginjalo. Ngithemba laba ababefuna ukuthi bazingele baze bejayela labo. Ngakho-ke hayi, mina emsebenzini wami konke engulobayo, konke engikwenzayo, engikukhulumayo empilweni yami lokufihla igama lami ngizange ngilifihle emsebenzini wami, ngenxa yokuthi umsebenzi wami engawukhethayo njalo engingasoze ngiwusebenze ngizifihlile. Abanye-ke abathapha indaba kambe bangabe bekhululeke njengoMasuku? Bakhona abakhululekileyo sibili, njalo bakhona engihlala bakhuthaza abaphongwesaba umnyama ongelampisi. Yebo, kwesinye isikhathi kulokuhlukuluza okukhona, hatshi isikhathi sonke. Okunye njalo okwenza ukuthi abanye besabe, bakhona esibabonayo ababefuna nje ukuphumisa yonke into, okunye kungamanga, okunye kungaqediswa kuhle, khonokho kwenza ukuthi ugcine sudingo. Kodwa nxa ungumuntu olandela zonke izinqumo leziqondiso zokuthapha indaba eseqinisweni, nxa kuyikuthi kumele ukhulume labantu abatshiyeneyo, ukhuluma lenxa zonke zabantu, hatshi ukukhetha ukuthi ngizakhuluma lalabo kuphela abanye ngibatshiye lanxa bonke besedabeni. Konke khonokho kuyakudingisa ngabezomthetho, ngoba uyabe ukhulume ngecele linye, kwesinye isikhathi uqamba amanga unganikanga abanye ithuba lokuthi bakhulume iqiniso. Khonapho-ke imithetho-ke ayibophi abantu ukuthi basebenze. Siyakhumbula ukuthi kwakule AIPA yasulwa, kodwa-ke ithe isesulwa khonapho kwakungeniswa okunye ukuthi abanye bathi kunuka santungwane. Eminye imithetho yona le eyokwenqabela abantu ukuthi basebenze bekhululekile ilokhu ikhona, njalo inhlanganiso zethu thina njengentatheli zindaba ezifanana laboMISA, o-VMCZ, lezinye nje ziyaphatheka ekuthini ilungisiswe, ngoba kungenzeka ukuthi kwedlula iminyaka emibili emithathu leyo mthetho ingasetshenziswanga, kodwa-ke kwelinye ilanga baza kuyivumbulula nxa kukhona abafuna ukuthi bakuzingele ngakho. Ngakho-ke ayibe yimithetho ekhululekileyo enza ukuthi intatheli zindaba zisebenze zikhululekile, zisebenza ngolwazi olupheleleyo njengoba zafundela esikolweni kanye lemsebenzini. Ikhona sibili imithetho Dube, kodwa thina kunhlanganiso zethu ezitshiyeneyo siyahlangana sibonisana ukuthi ingesulwa njani ukuze ibe yimithetho engayisiyo yokuzingela abantu, kodwa ibe yimithetho yokwenza ukuthi kube lo mthetho, kube lobuntu, kube lembeko nxa kuthathwa indaba. Kodwa ngokubona kwakho sibili, nxa sikhumbula baboMasuku kudala sibili waqalisa ukuthapha indaba, usathapha indaba usesengumfana lokuthapha indaba manje, kuyini ongathi kungumgoqo ukuthi ugcina uthapha indaba ngemfanelo kulezi nsuku? Sekulezinto eziningi Dube ezenza ukuthi amanga asabalale, njengoba kade sisikhuluma nje kalula ku-social media. Umuntu munye ngamunye usengumsakazi. Ngingakhumbula khonapha nje ukuthi ngifuna ukutshela umhlaba wonke ukuthi uDube weLongofili eMzingwane lijahe elingalunganga, kuyatshona sekugcwele umhlaba wonke, abantu sebekuthatha njengomuntu ogangileyo ngenxa yalokho ngiyabe ngilobile, ngakufaka ku-Twitter, ngakufaka ku-Facebook, kugcina okunye kwakhona kuthathwa lazi inhlanganiso ezinkulu ezezindaba
sekutshene ngesikhathi sethu kwakule misakazo yayisakaza ku-FM, ama-WhatsApp, o-Twitter, o-Instagram, bonke babengekho ukusabalalisa amanga asesabalaliswa kakhulu kulezi insuku. Njalo abantu ngenxa yokuthi sekule misakazo eminingi kulokuncintisana okuthile ukwenzela ukuthi balalelwe bazuze imali lokunye okutshiyeneyo. Abanye bagcina sebesebenza ngendlela leyana engaqondanga ukwenzela ukuthi bahuge abantu abaningi ukuze babalalele kumbe bababukele, khonokho lapho akulunganga. Sebenzisa nje indlela ozaziyo ezokuthapha indaba, abantu bakuthandele iqiniso, abantu bakuthandele inhlelo ezimnandi, abantu bakuthandele ukuloba okumnandi okuphumisa iqiniso elipheleleyo.